nang para celebrar de dois grupos de estudiantes nang que agradam o programa aqui nang. Den o grupo aqui tem 7 pessoas que estão empregadas de SABA. Nós estamos sumamente orgulhosos de nang. É um trajeto intensivo e está great para que a finalizar esse aqui exitoso. É um programa que nós por visa trabalhar junto de budget. SABA é partner mais grande do programa aqui nang. E Xavier a dona hopi di nang banda nang também banda que nanta hasi nang faculdade nang disponível nang também ta carga parte de custo nang de programa aqui nang. Pero de começamento é programa que por visa a crescer entre duas organizações junto a discutir mais hopi mes de uma maneira positiva com o currículo necessita, right? E agora que está great para que nós logra com de 2 grupos e na setembro está começando de 3 grupos a trobe. Nós está hopi agradecido na Xavier, pero também na tour e personal de SABA que está guia estudante nang mientras que nanta den e processo aqui nang. Nanta hasi saki com hopi amor, pero eta requerir hopi energia também. E me está sendo agradecido também na estudante nang panang kunanta durf pa queda investir na mesma né bota bisa passou tá bonita pa wak com nang a crescer hobby di nang me empleado dos me conhecendo e tá great pa wak com nang mientras que o programa tá bobo bisa finalizando bobo wak com nanta crescer dentro processo e essa tá algo hobby bonita pa wak. Your university 2 years ago started a new program called the Geriatric Care Assistant Program. And it is a 1-year part-time study that is open to any adult 18 years of age and older who is interested in taking care of elderly people and gaining skill, gaining knowledge. There's more than just, getting them out of bed in the morning. There's a lot of skill involved in being a great geriatric care assistant. And we are confident that the 18 graduates who came out of this course and tonight are graduating excited with their family and friends are going to be the best caregivers on the island. So we want to thank SABA for partnering with us, and Xavier is so excited. September we start again with a whole new class, 1 more year. There's still time. If somebody wants to enroll, you can still get in a few more weeks, and we really look forward to the future. We know that Aruba has a very high elderly population and aging quickly, and we are putting out as many of these graduates as we can to take care of our future elderly. The future for Aruba is a lot more of our geriatric care assistant program students graduating and getting out there, getting to work in all of the elderly care facilities on the island and taking care of sometimes just people at home, their own family members as well that are aging. It's great knowledge, and we are really looking forward to each year putting out a whole new class of graduates.